Bisan na nga tatuong kumada ti dinsanan, paingkuron na tabar dito tong bayno, ikalansanandot ang ligdas nga ita ko da, asimbayan tako makinangawdot totong bayno. At ako pa katilambusam kana umisisa tako isong sambayang. Pinarahingan usundo isong kanyang sorga kung sikaw natimpud o lumis insan pakagud og guna dahay maya da kay sisan da totong bayno kung sikaw dat sa kadungno maya da piramutan nagi kapag isisan dahay gisam dat amo aruba ti titimpo dat gunaon dahay. Tinasambayan dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Insan po mabarsakod asanong tatuang kumadati din sanan. Hinggo hodam bokon tokitid topot gapyo. Harohot duo dam bahiti. Iso no pa nga jam kasyam talo na ho padam 2 minit. Kontak kinada kayo kapain kuro. Iso no pa nga jam kasyam 2 na ho padam 4. May dati posay na hingga kontak kilo. Tay ko gaduduwa nga kontak. Okay, paingkurang piya nga ay ikalansanandot kanu to kapadad pouralos gisombo jam kasyamom 6 na ho pada minit. Tatuang bayno. Kino pa di kanihab nga koriko tadi pukul 8 pukul nunur din na korika tuwalayoy. O jam kasyam tulo na padam 2 kangam. Korikot iwalay tokom. Nakuro mandi titu siodop. Kano makan ka di karuhang nga ay kaubasan no po hom asagawi makan nga ino po ikaw sa dawom iyo di aloson siodop ay siya bo arula tapupurimanan bo nga tok iti natibay no susuay sakit tot ay iti pumugunan do bayno bo it kumonod ako ni ko pa nasakit nga momonsay madiad ako simbaguy ako pud lumatan ka tindadi nga ay kodom ko pyo it maginipi masikpasiki irin ita aramay aramain po nga kalatan po maiso na to pupurimanan iyo dadi mo taburusat nakaipi ako nagidid ay mompilos sa tambang di kasada po duotinan tokay tumanod do pod boros-boros tangulo nom namati asan ng kapi hot ay katutukan ka nga ay ato kay buat tumbayaan mo nga do kanin do ka iri papatanto idi bo nga isay na ko ilad iri na hot pawayaan na ko pailan ko paing kuro nga kadi mo ng purasihom ay doho na po hadat nombalan tok monopot mati harahi kaborosat kay pidaw udanon nipon hara tumongkiad ka kumbala ko ay monopot nahundol minamanaw no badak karita bo kumbala kuid ay koy pimanang pakaid ang alawa ay bo monopot bo nga hina po gisom gadondod nung balan kum tokay ako ni ko monondu iri nga iti adit aga nuri kagagain daw mo nga ay mailanom isay tulon ay ilanom isay tulon dat ay kahompit do hiri nga isay no ba kay hirin nipid o kito atutunan no humharo no ba kahot
ay kahumpitanid di mo. Iya di kabo nga o kani ko isuot panumbayaan dit paintanto nga asanangin isuot ay paraingatan mo rit di. Padilanom no nipit tatong bayan o lumis badadi nipid di kasado pa nakano di tambang no nagitinan. Tok ang mahal mo ti daging katambang ay. Iti na pohom kaubasan po bayanom doon na pod sa kilo. Padulid ang mahal yang penting haro nga ino po hit masaala di diri nga aiso. Tatong pabayno hom tinapot ay pelajaran dati nga maganod isa ayat iswa nga kitab Yakobus. Yakobus pasal 5 buko 5 paimpunan dati dohodid ayat kahupodom 2 gisombo hapodom 6 karay ta sumpah sambayang mentok nagitulon da sumakit nga ina po ipay mahamaha tampinay kada ko na di bersumpah demi sorga teka iti pamagunan teka nuno pa isuay sakira na pod hoo jika ya mo boros kaunod iya nga sakira na pod manu ko mo boros sa amo paborosan nad amo moed iyo ko na po nga aon tok kahukuman haron na pot osaro ko ganila ayat kapudam 2 paingkurag yati kamon na bersumpah iti mo sakira na pod it pirang dati nga sumpah laknat kad it dan makamah sumpah laknat paingkurah ta kayatid paingkurah ta kayati serad orban oroitan ta ti kamon dat bersumpah harohi tigay basat sairahan na po manuuhot to yan na dit aka tumbayan nga ano kan siyo demi Tuhan ka ilo to di kamuyan ilo ko paingkuro lo demi Tuhan ka sakira yan dit ata ko tumbayaan ko piyo matud kita mutapot lagi bo nga ilan nung saksid tapot tinoboras no ko pa it tudut ti mato kano pod hiti sakira na po dat potapatan no ang pabarasan at iya nga mano ka na pod mo boras sa amo ang pabarasan at amo harakagoy isa ayat no ka kalau ya katakan ya kalau tidak katakan tidak suway na po kay ring mantadorogon ka mantadit dari si jahat haron na po sa ngulo ni ipagilitan na kayo dat oing gorit o no na sumambayang haron na po isang ngulon na kayo it otood nga o no monsinding monondig Naima hantad po sa guluan na dilo dat oing gorit sanong na sumambayang baikla ya berdoa nga ilo numati ko ba santo ko sera na pod oing goritom sumambayang sambayang pendoh taburuan oing goritet pamusarahan ko panasakit kalidasan to karait tumati ka pia sumambayang nga sanongi bo kadhiti oing gorit to kono pohom sanongi sumambayang otood na po nakura to binarasat otood nga sumambayang kawi ka
harana pot sangulun dat otood nga asanang no manandig, mansinding, lumayaw, no po, lumonsay. Nakura to asanang na sumambayang kat otood ka. Nga otood no pagyaham hiri na gid mumbalat. Ako nanta ka na pod. Nagianta ka na o simbayan at asarod kasambayang. Anta ka na pod ay ngorit sumakit tay kaharohit itiad dit pi iman-imanan dati pi iman-imanon dati asaro sumambayang. Nga alidas na po haro nagitimpo-timpo kaliho. Ina po itaburos nga tumamad dat kasambayang. Jadi sayra na pod otood nga sanang na manandig. Hingga tu gyata sanang manandig ga antakandat o susa ginawa no ko antakanda otood da ginawa. Sakira na pod aputu ta sinta manandig ta kahi. Manandig ta ko nga inapoy tandigon nga naging it nuridi nakacewa ngay nagi nasiwa kacewa ngay nagi asinding hondia arwal na ginaw no nga karangaw na disinding nga akon nagindad ausan dat karangaw disinding no kaya disinding hindi gumugit bobosat ay asanong asinding sinding kacewa lah bobos asanong mumonsay aya yadit napututat lain da YouTube boy harap da alo put tokoy nakoput puji Tuhan nga iso no pakandasan dati ti sinding-sinding rohani sayra na po dat mandati gulio pakinongoho imbulay kaguti sinding-sinding rohani nga okon na gid piagalan no po tidang pumagunan okon no po ay nakalay di sinding nga okon na gid alumi sa karangahan iti na po dang pumagunan no ay sayra na po orikot tondit juara lagu ko lugar idan radio di dilaid ba pujaan 10 kan no rin nalihwan ay so nga ibay no tukom bobos nom ipe lagod isinding ko bobos sa kaymayan nga haro na 2 minggu 3 minggu o carta lagu pujaan pujaan 10 kardi bobos-bosom 2 minggu 3 minggu harap ya karikat nga mga sambulan mangirad isindinggot dan dusun tay ko isindinggot dam malayo suway naging nakatalib pundam pauni ano na nga aramay bo nga itiadit nakatalib na makapupurimanan nga umbal na po iti sinding ka dan kinarahingan iati na po timpudan daw kamulakan pagumo na isinding ka tada ti oilan ato ko kumbal na korongaw dit sinding di nakatalib nuno tiso Jerusalem iri nga iso isinding gat ay